Yuko gikene ni uguo. Na mwena uyu. Mwitikire muongerere youth angi manjie ku dance. Turehe youth nyingi kwa Ngai. Morere kwa Ngai. Maimeira fuine na kuira haini cia nja. Ni ti undu ti mwega ucio aciari. Na aikora wina mwana wenda ku dance. Wone Baba June, umurehe Baba June ajie wira ucio. He madamu na tuhire macini ino ikarathi Baba June. Na ogere ngiri 5 thaa ici. Ano ni ugucoka tondu hena macini. Rugama ndarikana hena macini yaku. He madamu na tuhire macini ino eha. Eko madamu ucio. Gocia mongeririkana ni atwanjirie kanitha uyu. He madamu uri endagia juice haria. Wendagia juice au murango-ini ekiraga tumikebe twaguo. Ni wamuririkana? Madamu ucio ni athire Ngai akimurathima. O hau guthuru kwendia juice. Araiga ni agurire baba wao ng'ombe na akahota gwakira baba wao na arahota kuhingura wira munene thuru haria nja hau gate-ini ya JCM. Irocio gikihingo-ini. Irocio gikihingo-ini nikire wega wakio. Yoyo haha. Madamu arona ni wega our bishop ndagacoke kugura juice ya nanja. Aragura macini ino aramiheana kanitha. Ithiage juice ona inyu muri nyua juice guku thuru macini iriku. Haya hena macini ingi. Brotherhood, rugamai haha. Rugamai inyuothe. Thutha wa kumuria magurire JCM dancers ni mararehire radio yao haha. Reke tumahorere wega. Na radio no Baba June ndikanae kuma nja ya gate ya kanitha ino. Mwarike gwika practice kururia ni okire kanitha. Yarike gwika practice igereria kuria office. Niguo yathuka tukeragwo ni yathuka. Amen. Twina madam murata witu haha, Mrs. Crock. Kuja hapa. I think brotherhood alimfai kukaa chini, mnafaa kuja hapa juu sababu mtaobewa. Madam huyo ni mshirika witu wa online. Oyo. Na ni aronia ni wega. Muthuri uyo guka witu hamwe na guka ucio ungi aramagurira mattress, aramagurira oriri na aramagurira ndufe ciothe makomage wega. Ai, horera Ngai rohere wega. Every Sunday, it was okay, every Sunday. Athuri aya guka witu aeri mrekuwa kotoni ngima ya iria every Sunday. Baba nä ndona mwä rä å kä agira mwaka å mwe reka itå hå re Jesu witå rå hä o nä guo tå rutä two nä our bishop compassion kå iguanä ra tha gå teithania ciäko cia tha Ngai akå rathime madam kwa njä ra ä no nä ngwenda gå ta our bishop ono atå rehera nginya mä tu warehwo nä må tumia å yå nake må tumia etagwo atä Mary nake nä atå rehera mbä 11 cia må tu wa ngima acirika itå maikare mahå te na må tumia wa UK wetagwo Pinka mbä 5 ingä cia må tu ongerera. Our bishop no ngorie na giteo ukiohoere indo ici no coke ohere andu aya Ngai ni wira ucio makoretwo makiruta mega. Karibu sana. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Riu na tutikihitanitie niki mutarageithika tandu maikaire wega. Bwana Yesu asifiwe. Riu kanitha ningi ni waihura. Wale wamesimama hai hatuwahurumii kwa sababu mapema, lakini nimetumana. Tumesema viti ziletwe, kwa hivyo mtaketi chini. Praise the name of the Lord. Ninajua juma lijalo nituko tukionana wega tondu kuria thutha nituramoya iguru na aya gatagati moyo iguru inyu ni aria megukumbira nio marikoragwo thi riu kihane kiwanja kia muvira. Amen. Na siku nakaa vizuri, hewa ni mzuri, jipigieni makofi, ni sadaka yenu. Amen. Mundu ndagecirie kwe mbeca ciethetwo kundu kungi ona hatire muteti utuhete ona teni. Hii ni sadaka yenu. Muhothie ungigwa moko-ini mega ni urutaga
wira. Amen. Kwa hivyo ninafurahi sana na nini ni mukenu muno. Nikio muno no muthi ndiraria muno. Tondi mumaku. Tondi eciragia actually turani na mwaka omwe rucio. Tunamaliza mwaka moja kesho kwa sababu JCM ilianza 12th of February. Na ndio maana tutafanya celebration tarehe 25. Ni besha turetha cia ng'ombe. Huko ni tukaria muno. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaria muno. Kanitha ndagiro na kaba maundu maria mage. No gutikana age irio. Jithi na heu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nawakaribisha leo, nataka kushukuru Mungu. Ngai ni aheire murata mwega muno uyu. Akoragwo bururi wa USA, UK. Na Miss Chloe gutiri undu wa kanitha uyu atakoragwo thiini waguo. Ona nyamu iria muronire haha cia andu aria akuhi niwe waneaneire. Uyu ni mutumia wa bata muno. Na riu no akiona ni twaje gukihingura makanitha internationally. Ona inywe UK mwebanga njuke ndimuhingurire kanitha omwe kuu nigetha JCM ithie mabũrũri mothe. Umuthi thaa 4 cia ũtukũ niguo turahingura JCM USA Seattle na tugukorwo live JCM TV kwanjia thaa 4 cia ũtukũ. Uguo muthie mucie muhuruke murie tene, then tucoke service ya gatatu tuguthithoma America. Amen. Service ya 3 tutaingia America makihingura kanitha wao wa JCM Church kuria Seattle Tacoma nikuo tugukorwo turi. We be live on JCM TV. Our team wamefanya kazi kubwa na tunagoja tu, hata ukiingia YouTube the link is already there. Tunagojea saa 4 ifike ndio waamke kwao rumetoro nigetha mokire tuhingure kanitha ucio kundu kuu. I want to thank God. Mutumia uyu ithuĩ already ni tumiruguritie. Ni ndikwenda kuheana ngaga muoyo ati mwicirie ni njeru. Turonie tutingieterera. Turarehe igwa, turarehe jinja ira turi o guku. Na turahihinya ni huthikite muthenya umwe. Ararutire ngiri yake 45. Arathie aratugurire eno. Nigetha tunyuage juice fresh na aratuhihinyira. Nijue murari gwere ratigitwo haria fridge irathire kungiuma haha thaa 2 cia ũtukũ. Ndirahiokire nayo imuci. Ndiramenyaga haha ikurokerwo ni aya. Ndirora nayo. Na tumeshukuru sana. Sana. Na mimi nataka kusema brotherhood, Mungu awabariki. Andu aya murona, nie nene magokwaria ndeto ciao. Hawa brotherhood ni andu matuire itua ria kunyitirira kioneki giakwa mateguturwo na matekuigwa ruo. Marutaga mbeca ciao hatari kwigumira na ndire mundu ndatindikiriria he kindu. Turare na challenge wapi Anita? Nitukoragwo na challenge thini wa group ya Hands of Compassion. Damano orari mugeni wa gitio wiki iyo irathirire. Na ni marahotire ku raise 1.8 million. Noni Anita danajikira yakwa wega. Tondu andu maria nogu ne kuruta arajikira ati ndi mugeni ndirona meri. Riu njikirwo wega mandi ta bazu nie ni fati gukinya milioni cigana 3 nigetha turikie ici cio mwena one na ici cio mwena na tondu kanitha wothe ukorwo wa ici cio miena. Riu njikira wega mandi uranjikirire maria nogu ndirona meri mathai arathekerera. Ndirauga na arikorwo amwikira thiko 2 one 3,000. Marakinyirie 1.8 na nisia kwa meri marakinyia 2 million. Kanitha uyu so far ugo othe murona guthiete na kuhana tutire thire wa mundu ona ciringi imwe. Na uhakika ya kwamba tutaweka vio na by Sunday mutakuta altar maridadi sana. Turaka kigogona githaka muno. Praise team mari kara haria murona speaker cirerevo eyo. Hau no praise team mari korago. Na matire shukaga hau. Uguhoro wa sai kuria rucini
mari ikaraga level ĩyo tondu turagia akagithiĩte ũguo na ahũria macini nigetha mwena ũyũ utigwo uri wa gutungatĩra na kurutĩra magongona. Praise the name of the Lord. Tunaweka gypsum kuanzia mwisho mpaka mwisho nigetha haria kigongona kiri githakario wega muno nigetha tuhote gutungata Ngai witũ twĩ kũndũ gũthaka. Maandĩko marauga njakirai kũndũ gũthaka o ta kũrĩa mũikaraga. Praise the name of the Lord. Tutakuwa tumemaliza by Sunday ile nyumba ya chini mahali wale wamesimama itakuwa imekamilika. Hapo ndio kina mama watakuwa wanapeleka watoto kunyonyesha. Na hapo ndio kutakuwa na vitanda 6 mwanakoma akaneanwo hau. Ashas nĩ marikoragwo no mwe hau kana gakuokira ukareherwo konge gagatwarwo hau. Lakini ti hega. Amen. Hiyo ndio ya mama ya kunyonyeshea tondu huma nĩ ati waruta mbere yitu mudurume no mudurume ni ukweli yetiguo mudurume ndagimaraga. Are we together? Mudurume na wameruta mbere yake we ugwicira ni mwana urongithia nake aronga na hakiri. Mwanake we waingirire matatu athiaga Naivasha aingira matatu muiritu ahetwo kana ka mbere na ni kana ka mbere irio fresh ni mundu wina twana tuna ni ugukiririria mutumia akira mwana unyonya ama nipatie anko na no igwe guthia gako aguthia Naivasha makingira na ikuru niguo amuririe ko tarane na ni aregire. So ndio tumeweka hiyo decency kuja hapa guka. Ndio tumeweka decency. Wamama wao wanaingia wapi? Wanaingia pale. Anikwenda kudhaidha atumia kanitha huyu. Zile facilities tumeweka hapa zitumieni kwa heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Sunday our toilets blocked. Na mnaelewa ni kwa nini? Na mmewekewa dustbin hapa. Kila kitu kiweko mahali kinafaa. Ukiweka when you put things into the right place nothing will be messed. Weka kila kitu mahali kinafaa. Tulikuwa na shida kubwa sana on Sunday. Our toilets blocked na tuna watoto nje. Wanadada mkienda pale kama za vijana tumejaribu sana. Wapi Kuria huyu mzee anaitwa Cactus Properties akatupatia pesa tukaongeza zingine. Sasa vijana wetu hawa wadogo wako na uraino zao ndio waondoke za wazee. Na ukiingia hapo wazee mmeona vile tumetengeneza vizuri. Kwa hivyo kila watu watumie facilities vile inafaa. Taru ngigora ngithoga ngima na microphone ni ukuona direka uria kwagiriire ira ucio murigainie kuma umuthi ikaga uria kwagiriire uguo niguo wathiki. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya vile ametupeleka. Ni mukenete one kanitha wanyu nituthiete wega na tamaka ona twakite o ikumbire ya Ngai rihuire irio riu no rio ri makagia ringiaganie guku ndingioka mungiamura ibu. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya watu hawa. Mrs. Chloe nayo hii, where is Mr. Njoroge? Nayo hii nani alipeana hii? Ako wapi? Kuja mwenye alipeana hii kuja nake mwanake Uria ndamwira riria ngoro ya guteithania ikamuingira. No one will force you to give because you will pull blessings wendage o gutindaga ugika ogu. Na Meri ndio aikara hau niki Meri uka uyu Meri wa viatu Meri wa iratu na akendaga iratu uyu na kiaronire praise team itu ni munogaga muno ni iratu cia mekanye arathire aramagurira araba cia white othe na ndizo hizo unaona wamevaa ndio wanakuja nazo pale. Ona magiruga maitha matikunoga ucio no wirutiri guikia maitho ukonaga haria hena hena gathina ithe ndona kana gataka unega komire riu kau tugigatwarire toro kuria no toro nyina ni akuire meri kenda nawe nyita mathaa me
Huyu na yeye Mungu akubariki. Maji ni mwanake huyu. Na bata na bia. No ende kururia. No ende gutwara mundu out. Akanunulia mzee Njoroge mashini ya kuosha maji. Mr. Njoroge mai make ndari nyuaga uguo. Mnajua kule Malaa vile kuna sometimes kuna kuaga na shida ya maji. Riu aramuheire mashini ya gupurify mai matananyua. Nigetha bena twana turia twake makanywa mai matheru. Si hii ni neema ya Mungu inafanya watu wafanye hivyo. Niye ndirenda kuga ni wega. Mashini ya youth iko hapa. Wamenunuliwa dancers, wamenunuliwa speaker mpya kwanza kubwa. Ona dirami onete gauga kana tobe tune kanitha mwike undu ungi. Mrs. Kluga ya kurathime. Hizi vitanda muthe aratindaga haha akiuria gitanda. Riu no areherwo gitanda na wareherwo mattress na wareherwo therapeutic pillows orthopedic. Riu ino wetira nayo ndukokera wina thina ona umwe mutwe mwina muthe hau. Riu tha ici turaria na inywe na mwina nginya duvet. Riu muthe uga ukiraga tha 5 rucio mugokira tha 6. Riu mungirihe mutumia ucio haya na on top Mrs. Klu agurira Mr. Njoroge igiri cia twana tu twake tweri. Si riu tha ici mungiri haria mukimugeithia mutumia ucio mungiri hau mukimugeithia tarora uria mwikite wega na mutumia ucio na umete bururi wa kuria Ngeretha na iria haha mwina iria murikuaga iria cotton hena riaku hena ria muthe na hena ria Mr. Njoroge mwire on behalf ya gukoyo mwire undu katika hao watu wote kwa niaba yao nasema mbarikiwe sana na Mungu azidishie miaka mingi miaka maisha marefu. Abariki nyumba zenu, abariki na JCM vile vile, maana destiny connector yetu ni JCM ndio mkanijua. Masema msivia mimi mgonjwa ndio sababu nimechelewa. But I said even if I'm sick, I will come and say hi to the Christians, brothers and sisters. Mbarikiwa mkirudi salama, say hi to them and say to them JCM is the life, it is the power of healing. Thank you. Patia huyu guka na yeye aseme neno moja tu la kusema asante. Mwathani agocio. Ya kurathime na kuhe nyingi no kure kungira. Amen. Acha Mr. Njoroge na yeye ashukuru. Mwathani agocio Kanitha agocio ringi nie na ndiramenya ikiuga atia tondu compassionate nie ne tutete undu munene muno na makiria ma mothe nyambe njugi umuthi ndina wira ndirathite clinic ni mwene thia clinic last week on Tuesday na ndathi clinic dagitari arambe ha ni moi HP ikihaica ya kwera haica irahaicaga nginya 25 no yagirwo ko 15 na ndikio ndiraruta guthakame o mweri paint igire o mweri paint igire no ndathi clinic last week dagitari ajirire HP yakwa ndi njega koguo ya goso. Amen. Na ndirenda kuga ndirahonire ni undu wa compassionate ya kanitha uyu hindira ngoro yakwa yaiganirire niguo nakuo kuhona gwakwa kurakinyanirire ngai agocwo muno ngai gamurathimwo muno mam ngai amurathime muno na mongerere indo nyingi hau cioima nigetha muhote gutuga nginya nyumba cianyu. Amen. Si Mrs. Klo awasalimie. On behalf of all other people, Mrs. Klo awasalimie. Habari zenu Jesus Compassionate Ministry. Amen. JCM. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani agoshwo muno. Hamaritwa uguo mwaigwe njitagwo Mrs. Rosalie Twanjiro Klo. Na reto ritigakumakie muno. Gwitu ni ha Kirinyaga. Sijatoka timbali sana. Kia Mutugu. Kuna wa Kirinyaga hapa? Anybody from Kirinyaga? Okay, tuko wengi. Najikaraga kule UK na guku Kenya, tutaga wira wa biashara internationally.
na Pastor Ben ni murata wako akahinda karaihu muno na riria njiririe kanitha tukiuga ni tukumunyitirira washia mathire ku ndamwikirithia magego pastor athakarire agithi anyway gutire na thina no korwo athire utungata-ini ndamuiguiriire tha tondu ainaga ni waciama no atari magego ainaga ni wathiama auga ni wathiama riu tukiona tumwikire magego nigetha inage wega nguga ni thengio ni twiraragira JCM na ni tusapotaga Pastor Ben na pastor akorwo ni ukuhingura kanitha UK. You are welcomed. We are going to support you. We are going to give you any support that you need in the United Kingdom. Muthuri uyu ni atukenagia muno na nikio turaugiro rinyuaga 500 mils of milk every day. Mwina muthuri uyu na ciana cia Wanjoroge nigetha build muscles cia kuurira Ngai ngita na magego magie hinya na mahindi nigetha uhotage kuria githeri na uhotage guthii wega. Calcium from the milk, okay? Kugo muri oyaga maria every Sunday either day Kenya kana ndire guku ndimenya gora rindi kinyaga kuri inywe. JCM, you are recording music, we are going to support you. JCM muraruta wira mwega muno reke inde mwire you touch God's heart. Amen. Mukorogo muhutitie ngoro cia Ngai. And somebody told me yesterday, what God cannot do does not exist. Amen. Ni mwanyita njuge na Gikuyu undu uria Ngai atangika ndukoragwo kuo. Amen. Koguo health njegate ya Mr. Njoroge ni ikoragwo kuo nikio ari strong health ya Mr. Njoroge niguo makari mega micii miega ciana njega mawira mega miturire miega ikoragwo kuo no undu uria takoragwo kuo Ngai ndangihota gwika. Continue trusting the Lord. We are going to continue supporting you church where we can na tuhoyanire na andu magerie gwika akaundu nigetha ni tukamwega push niguo koguo twakora pastor kite kaundu koguo ngicia kugura icio 10 is moving. Go out, be doing something so that somebody come and help you and push you. Don't just sit there, okay? Ndugaikare thi hau etereirio teithio reke Ngai agukore kiundu-ini ugika kaundu ona kau kanini Ngai aingiririe na kuu nikuo tumite ugendo rwitu ruothe Ngai twakoragwo tugika undu Ngai akaingirira niguo. Pastor, I want you to organize for me a seminar. I charge, but I'm not going to charge JCM members. Amen. Yeah, business incubation. Amen. Nigetha atumia ara makoragwo broti matige wikara thie broti mundu eciria uria angithia gure nguo Githurai kana Gikomba or Ruragie. We want to support you even mentally. Before we give you even money or support to do business, you need first to prepare them. Yeah, na yudhito. So now machache nawapenda sana. I love you all. Amen. Nataka oka haoge wewe ongea kwa idhani no jigwe uru na huyo nilimpatia ruhusa na Mrs. Bogwa kwa Mrs. Bogwa nilimpatia mahali pa kuweka fridge pale. Mrs. Bogwa ako hapa huyu ndiramwira guku ni mwendaga mai mahehu no makaga araiga fridge haria mumu support mutumia ucio ni part ya widows na ni mwe wira uria anaturutira kanitha-ini uyu akaweka fridge yake pale iko na maji na soda ona akiakurire ho githe tiguo ndamugiria kuiga nini ngwendia ati ukorage hau ndugamite ugendia mai ngihunjagia naye huyu nikamwambia hizo juice zake fresh hizi simulikuwa mnazipenda sana lakini tukaona sababu ya watoto tukimuiga na hauja no riu ndio amwire rutha aige fridge yake haria juice yo fresh akaiga haria ataithikire kanitha-ini yao are we together na ebu umukoragwo ndwaya haria mukoragwo. Praise God church. Mwathani agocwo njitagwo Esther. Our small company tagwo SC Fresh Juice and Yogo tuthondeka yogurt na juices tuthondekagira handu hetagwo Masako few meters away from Quickmart Ruiru na nitwika deliveries so you can have our number tuthondeka juices ta kama hii machine inauda sugarcane iko na ginger, ndimu, lime, turmeric, sugarcane, aloe vera ukitaka, tunaweka cucumber, yani yenye tu utatupea order. So you can have our number, delivery yetu ni free. Our number is 0705 138 567. Na kama unataka kuichukua Sunday, ukue una order Sato jioni, Sunday you'll get it.
Na Mungu awabariki sana for being supportive. Hata saa hii tuko pale nje ya gate. Sorry kwa siku zenye mlikuwa mnapata juices zetu ni warm. Saa hii tuko very fair. Kuna warm za watoto, kuna zenye ni cold na kuna zenye ni completely cold. Kama Brayo thank you. Wadalgo sijui kama ako. Yeah. Brayo amekuwa supportive sana kwetu. Na the best thing with Brayo, akikupea pesa umuzie juice, hata hatakangi kujua change ni pesa ngapi. Keep change. So thank you so much Brayo. Dongo siwezi kusahau, thank you for being our royal customer. Nyinyi wote mbarikiwe, mmekuwa baraka kwetu na ndio maana tumekuwa baraka kwa church. Continue supporting us and we continue giving to church. Mungu awabariki. Sasa unajua ni vizuri katika hili kanisa tunakuwa na compassionate moment, si ndio? Because we preach compassion, we show it by action. Na mimi na promise hivi, nikimaliza kujenga nawe tondu ni uyu ni gutaithagia onawe woya tumia iganona umafundithie guthondeka juice iyo, si ndio? Nigetha ndarikia gwaka njethe 450 ngure 10 ta ici tondu we ni wewe kuria ciakagirwo he atumia acio na ndimae stock ya mbere methe tutuka mahinyage juice ithetigo, si ni ukweli? No matingihinya utamonetie waga kumonia tuguthondekerwo indo ingi oya atumia 10 onayo gae kirathimo kiu wonie mutumia umwe guthondeka tariu gaka ri Brayo ucio urauga ndatagia sage Brayo urauga ndatagia sage turaguragira mundu disabled haha machine ya gutuma na niwe wagurire wika 50 no are moko kugura tagaka tuhe mutumia umwe uguo nawe unjoere atumia amwe aria matakinyirirwo ni compassion kuri magite trolleys na ni marathie wega muno taru umwe ndiro nie mwamurira indo ciake arugamira ira na atumia aria mari guku muririkane amuranjekire ararugamia kanyamu gake ara smoke na matumbe irari ocireka atia cirathira mundu ucio githe ndathi na mbere na muturire tutu tugure ta kanitha tugure ta 10 tuhe atumia aria ugutufundithiria uguo wathi kwi ndungu ukore meyandikithitie oya ta 10 mafundithio no mahe intervals umagoko muthi rucio ungi hwaini ukamuonia uria eno ethondekagwo eno tanira ni uranyonirie uria ndithondekaga iyo ya beetroot ndakena riu ni no njige wira onia ungi undu uria ukoragwo naguo thiini waku tiga gwakua naguo utigere mundu ungi. Tuko na mashini tulipewa na Jamas walikuja kanisa leo ako pale yule mama alitupea mashini complete 5 full set ya mtu mwenye amesomea kutengeneza makucha. Twako ya mashini icio atuhete wira waku tu no gwetha nduka kiria giothe ubataire ki hau kiria giothe urenda githondekaga ndwara we uthomete kiko hapo na sijapatiwa majina, sijui kama mmejiandikisha. Natogire urenda undu umwe wike ukue na membership card ya JCM, ukue umesomea na ukuje na certificate ya college yenye ulisomea. Tutikahe mundu tathomeire ukorage karaika ukena mashini cia guthambia maguru niko mundu arethambira. Na hiyo ni ile ya kwena ilai atuhete ukieka miguu kena mashini, si mnajua wale utengenezwa miguu. We urendwo tu o wethe license ya kanju na gatuka andu 5 magie uturo mwega. Kwa hivyo nipatiwe hao watu 5 on Sunday, nitazipatiana hapa. Vijana wetu wale walimaliza shule ya kutengeneza ya beauty wapewe hizo vitu waende wakaweke mahali pa kutengeneza makucha. Na si hao watu 5 wametokea togire guku wira witu ni kurutana irima. Are we together? Irosho murigainie duta irima. Nataka kuombea hawa watu. Amen. Good. Mutumio unake ikombere ya Ngai atwikirira mbiru 11 nake wa UK etagwo
Faith Pinker, all the way from UK, I know you are watching. May the Lord bless you. Na kekira idhano, beru idhano. Uko tuna beru 15. Na kuna watu wametuletea unga sana hii wiki. Nginya muiritu ule wina na ne augite ne guthoma guku. Etagwo Betty uyu. Uyu no ine taruburu ya nyendete muno ritagwo murata Jesu abe otigana na mihango. Na njirogania gukwe handu utuine rwimbo ru tone ndirwendete. Na ni arokire na akaraturehera mutu beru ithatu hari. Endeleeni kufanya vyema. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako tenda mema.